الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namo atiranan, amin sa barang abutan sin pagpamahalayak kini, tukbal namo na isab kaniyo, salta hiatud namo na isab maun pahadarat sing kamu, impangadjian bunga simpag iman. Hari namo pa hikatukban in pangadjian, tumukbal kami ang mga kakasih, lagi-lagi kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ipanghinduaan nato bang mayan kita niyo makalamod kakasihan kanunungan simaha sucimaha tinggi dahin diha dunya sambil paadlaw akhirat aula-aula na tuod. Tukbal na mo kaniyo insalam kasila sa halapan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masira kita niyo ha pangadjian na to bunga simpak iman. Salta masi-masi kita niyo pangadjian in bunga simpak iman, amuna im mga tao matagi ha ilmu. Matagi na sila, masub na sila ha pagkaon iwang pag-inun. Tumagawa, labi intagi nila, labi insub nila ha ilmu. Sabab, kaya na naman nila ingkatan masarap. Sagawa nakawidda in lanab sin ilmu. Amun ipapaingat si mahasud si mahatinggi. Dahil nga sabgad to mga tuan, pagbalik-balikan taniyo, supaya kita niyo makapanumtum marayaw. In ilmu,
awwalu rahmatin rahimahullahu bihal insan wa awwalu ni'matin an'ama Allahu bihi al-insan. Panagnaan ni'mat yanughara sintag ipon paipon. Panagnaan ni'mat yanughara simahasut simahatinggi pamanga ipon niya. Magkagunahan kita ni utuan sindua na sabot. Magkagunahan kita ni rahmat dahing hamahasut simahatinggi. Bang aun rahmat hantara sing kita ni inian pagkaubusan kita ni. Adapun mga kakasing, mga anak apo, hindi pagkakabusan, balabi-labihan, amo na imahasut si mahatinggi. Dahil nga sa babyad to, magkakunahan kita niyo sin ni'mat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi na tuod magkakunahan kita niyo sin rahmat dahil hamahasut si mahatinggi. Mga kakasing sin Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Rahman. Ingan sin suratul Rahman. In panagnaan lapal niya Ar-Rahman. In Rahman ismun min asma'illah. Ngan si mahasut si mahatinggi. Dahil nga sa babyad to mga tuwan. Magsama-sama kita ni umalup pa ilmu kabayaan sintuhan rahmat. Baing ulungon, baing kasihon, dahil di hadlaw dunya, labi awla kanunungan niya, mga ipon niya, wala nabutas, dahil harahmat niya, dahil haulong niya, dahil di dunya, sambil paadlaw ka na. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Panagnaan ingatun sinipon tudyo patagipon. Panagnaan hindu si mahasut si mahatinggi. Paipon niya. Amo na yung ilmu. 'Allama al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala malasakato, makasikato, siya nagindo. Sino no? Sin Quran. Ay bukon tao, bukon. Bukon guru, bukon. Sabab sadya sila. Dahil nga sabab yadto mga tuwan lagun taniwin sabab. Ba't supaya kita niyo makadto? Paawwalu na'matin. Paawwalu rahmatin. Paya kita niyo makadto. Papanagnaan lasa. Naglalaseng tao katantan. Nagawa maglasa bihaon magbina sa konsum. Aun ni'mat bihaon maghiluhala konsum. Adapun bang induayad to original. Paglasa rin nga Tuhan. Ni'mat din nga Tuhan. Original yung katan. Bang siya original,
tumatas diya dunya, labi aula kakkal haadlaw ka na kana. Agarun natin pangindo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan hadunya ini, timindog siya iwan himugot siya pasalansin ilmu. Dahil nga sabab yad mga tuan. Haayat niya suratul Rahman. Ar-Rahmanu allama al-Quran. Malasa maghindu. Malasa rin hinduan. May tayad to sabab aung karayawan. Inaghindu di magguna karayawan ha hinduan. Sarawa imagkarunahan amo na yung kita ni utudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karunahan na to diya dunya, lawi awla karunahan na to adlaw ka na kan. Sarawa Quran. Allamal Quran. Namaita yan subay to dahatihon na to ingatun na to tuding Quran. Uno to diyan. Hudan linnas. Karena yung Quran niya ng kansubay na tuingatun. Pamandu. Pamanusia. Panghidayat sin mahasut si mahatinggi marikatu. Pag-akaran sin jantung taniyo. Pag-akaran sin suara taniyo. Pag-akaran sin pito anggaw takbaran taniyo. Ito yan. Hisim pag-akaran. Mahasut si bahatinggi. Hisiu imiyagad piyapandarin niya. Dahil nga sabab yan tuwan. Dahil nga sabab yan mga anak kapo, bang natuiyagad, imbihan dagbus. Mabarakatin rahmat dengan Tuhan. Mabarakatin nikmat dengan Tuhan. Ampen nikmat dengan katu tani. Misan biak hanglup, barakat wairah. Ingat sabab yan mga Tuhan. Mag-uus-uus kita niyo. Salta bukon kita niyo ulit. Wala da kita niyo natarasaw. Alupon taniyo. Ayaw taniyo tay Quran. Inbiyay ta sin Allah Ta'ala. Hinduan niya inipon niya sin Quran. Yung pangasubutuan, mabaya da kakaw hinduan, sin nagpapanjari kay mo, lara na yung sabab. Sakawain sabab dua. Piyah dyan hambuk ding harwa. Kaung kau pasabab marayaw. Kaung kau pamarayaw, ay kau madtupamami. Ay kau mag-uus-us. Dahil nga sabihan, impangayo, sintaw nag-ibadat patuhan. Tiunggal nila, ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan namu, tunyukin jantung namu. Maun para ni karagpak namu, pakakuyagan mo. Ba't sabab, way kakuyagan din kato taniyo. Bang kimuyagin tao sinhatao nagmula na kaw. Sarawa apabila kimuyag, intao hanag papanjari kaniya, jackpot. Sa kalin jackpot, iatod sintao. Sa kalin jackpot, diungog sintao. In jackpot matan, amin ingat sintao, labay rin nga pag-iman niya, labay rin nga panawhid niya,
labay rin nga pangakad niya hasara si mahasot si bahating. Alam al-Quran. Amo yan timbiyay takatutan nyo. Sinayatin. Ang panasabitan, khalaqal insana allamahul bayan. Tumtuman niyo parmansin Tuhan. Imano siya, nagpapanjari kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Impanagnaan hi Adam. Hi Adam ding halupa. Ingkatan mano si anak kapu Adam. Di manjari mag-abbo. Imarayaw lupa pamangi lupa. Ini mataas papandak. Ni. Sama buhay pag-abbo mo. Banglaw mo pag-abbo mo hansam ka. Sin nagpahansam kayo mo. Banglaw mo yung pag-abbo mo maingat ka. Sin nagpaingat kayo mo. Bang nalaw mo ikaw na pag-abbo na ka. Sa bang bukon tuan, na ay kumagabbo. Unin ng pagsukuro ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau nagsyukur pa Allah ta'ala ganapan. Bang kau rin na magsyukur, may nusan na. Kay mangud na mo haram. Khalaqal insana allamahul bayan. Nikmat paghingat. Nikmat pagpapanjaring. Waira kaya pusan sim pagpapanjari bangkaw ri da maingat patuhan. Waira ma na sim pagpapanjari kay mo mano siya bang muri da ingatunin nagpapanjari kay mo. Bang muri da agarunin nagpapanjari kay mo. Waira kaya pusan. Khalaqal insan. In ilmu ni'mat. In pagpapanjari kay mo ni'mat. Ni'mat karwarwa. Ang parumayaw in kapag papanjari kay mo, ay mutay ko rin ni'mat ilmu. Dahil nga sabab yan, impanagnaan, mano siya, hurmat siya. Mulya siya. Impaggaan, simpagmulyakan niya, takrimul ilm. Nakabidda siya ring hasabab sin ilmu. Surayan to. Damik yan sambil anak kapo niya. Nakabidda hasabab sin ilmu da hindi hadunya sambil paadlaw ka na ka na. Buko ning kiyabidda niya matawad pulag-pulag niya. In kiyabidda niya bisababil ilm hasabab sin panghati. Na, yan tuan. Khalaqal insana pamansin Allah Ta'ala ay nutud kalupahi in nagpapanjari manusia Allah. Ang panay sabitan, allamahul bayan. Hinduan siya sin ikaisa. Muna-muna, hinduan siya magsuara. Imbano sing suara rihadunya ini hikalapal niya. Piawidda siya rin akatan. In hayop taga ipon. In sapi taga ipon taga rila. Nakawidda siya. In katan bahasa. Hikalapal si manusia kumugdan hatsag bahasa. Bahasa Ingles, hikalapal niya. Bahasa Arab, hikalapal niya. Bahasa Tagalog, hikalapal niya. Nain sapi, tagarila, tagaipon, makalapal, tagailong, di pagsukuro ka pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa bihaon mga tuwan, piyagtutuyuan sin tao, palapalunin hayop. Hinduan. Sa gawain tao, lisuan na sila maghindu. Pabis sa rahunin manok-manok. Pabis sa rahunin kahayop-hayupan. Sin maghatira sila. Iban hayop. Sa gawa Tuhan, palamuraw nila kanila maglapal. Ampain sila rin na lumamud. Na, khalaqal insana, piyapanjari sin Allah Ta'ala manusia, allamahul bayan, ampas siya hinduan maglapal. Hikalapal niya in Arab. Dahil din in saun niya, biya din in pag-huruf niya, biya din in katanta. In sapi, taga-ipon, sa malago rin sinipon sin tao. In sapi, taga-rila, sa mahawain dila din sin tao. Na pagsukur kau patuhan. Nakabidda kau. Bang mo pangadyon in bahasa yaon, iwan sin huruf yaon, kaingatan mo. In sapi, amurin bahasa nila. Sa kawat tuwanin sapi, misan siya rin maingat habahasa sin tao, sa maingat sila habahasa nila, iaagad nila in kabayaan sin Tuhan. Sa in kimaun hasapi, amad tin problema. In pangasubo, iagad niya rabaha, in kabayaan sin Tuhan, hawak to niya siyumbain sapi. Hawak to siya kimaun sin sapi, iagad niya rabaha. Ampain sapi, nagmalila siya. Patuhan. Sabab impiag papanjarihan kaniya, iagad niya. Sakali intao siya yung pagpapanjarihan adto, wala niya iagad in kabayaan si mahasot si bahati. Na, allamahul bayan. Hinduan siya sin Allah Ta'ala biya din kagi maglapal sinyaon. Kanya-kanya huruf, kanya-kanya bahasa, kanya-kanya pagpawa. Sa hasabab, sin ilmu hinduan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hipapalawag sadya kanya in sabab, kaingatan ng kataan bahasa. Nikmat Tuhan sa wala piyag lagi na to. Bang piyag lagi na to, isa-isa sadya, sintiap-tiap siulakan. Di manglapay. Allamahul bayan. Piya ingat kay mo sin Allah Ta'ala, hindi mo kaingatan. Piya tarang kay mo sin Allah Ta'ala, hindi mo mapatarang. Aturayan Tuhan. Na, in ilmu na hinang siya bunga sin pag-iman, di pagsumuhunin manusia. In pagkaon, sumuhunin tao. In pag-inom, sumuhunin tao. Ampain ini Tuhan, di makasumo. Kaya maka inu-inu. Wala pa na katatag na yung tawya dagbusyo mo na. Allamahu. Piya ingat siya. Inallahu subhanahu wa ta'ala. La kasadyain sabab. Ampay magpaingat kay mo, mahasot si bahating. Turan yung mga tuwan. Piyagbantog na to yung kaywanan hula. Lang na to imingat sila. Aun progress nila. Inagin na to. Progress inula nila. Develop pinula nila. Mga pangita na to bihad to dagbus. Na-develop sila pa sa lansin ilmu. Amin ilmu ini mga tuwan. Ma-developin dunya. Labi aw lalabi indayaw sing ka-develop sing paghulaan mo hadlaw ka na.
Progress syariah dunya lawi aula. Progressing kabuhi niya hadlaw ka na. Di man jari hamuok sadya na tulun na to di sadya. Nah, uno pa mga tuwaning beta sin Allah Ta'ala. Ayatin. Asyamsu wal kamaru bihusban. Inhataas langit. Inhataas bulan iwan suka. Asyamsu wal kamaru bihusban. Miyama kada kabayaan sin Tuhan. Inuno. In bulan iwan sin suka, ito hataas. Miyama kad. Aun atulan ni agad nila. Di sila magdugtong. Mga tuwan, imma kamula nagdugtulin tao. Nagdurugtul na trapikan, nagdurugtul haranin tao sa sakatan. Imma kamula, way sa sakatan, magdugtul na yung tao. Sakawa, wala na to, pakya na naman. Inkya na naman na to, sa sakatan, in nagdugtul. Yung panghati na to, way tao. Bang nagdugtulin sa sakatan, bukusan sa sakatan, tao, iwan tao nagdugtul. May tayan nagdugtul, wala miyagad sin batas. Wala miyagad sin atulan, ampari magdugtul. Imbulan iwan sin suka. Way nagdurugtul. Amura kumani na kinato, naglahu. Lahu dum, lahu hadlaw. Timigid do. Kaya tampanan sa jatuhan, ba't bang yung nagdugtul, nagmula na. Namayta nagdugtulin manusia, simpulak-pulak adlaw, magdugtul halawd, magdugtul hagin lupaan, magdugtul hataas sinangit, sabab wala miyagad simbatas. Wala miyagad sin atulan. Ingan niya bang haran, batas trapiko. Na ini atulan na singkatan. Yari na halaw minikatan ng kakukunahan si manusia. Dahil nga sabab yan, Ar-Rahman. Ar-Rahman, allama al-Quran. Khalaqal insana, allamahul bayan. Asyamsu wal kamaru bihusba. Taas silangit. Uno pa tuwan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ingkawitu una na taas silangit. Ibuhan gyatusan nga ibu. Iwan sing kakahuy-kahuyan asibi wandakula. Yari hababaw singgumi. Yasjudan. Simu sujud pa Tuhan. Na ini pangasubusin tao, biadin ba? Long na yung pagsujud sing kahoy. Kahoy rakula, biadin. Kahoy sibi, biadin. Ay nakaw mga subo, hati sa jasi mo sujud. Bukon biya sing kita sumujudin sila sujudu ta'. Nagtitindog na sila, yaon din kahoy mabuntul sa kawa, simusujud sila, na sin sujud nila, ta'atu li amrillah. Piyagtataatan nila yung kabayaan sin Tuhan. Ing kahoy piya panjari bukun kal na sin kahoy. Bukun para hakahoy. Piya panjari sin Tuhan ing kahoy para kato. Ipagpalingkat simbay mo. Ipagpalingkat sinulaan mo.
hipagpalingkat sing kuliling mo. Sakali wala nila napalingkat, yung kabayaan sintuhan nila. Sinjukup-jukupan sila panyap. Lagi-lagi na hamasa na to ini. Way kulang ka to na. Dahil nga sa babian mga tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayta nendayaw, sin ilmu. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktasaba muktasibun misla fadla ilmin yahdi sahibahu ilal huda. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam daing kan baginda Umar. Kaya ulungan sin Allah Ta'ala. Way na makaliw rayaw, bang magdayaw ra. Nauno yan. Bang aon marayaw, di makaliw magdayaw. Hisiw-siw intaw, imingat sin ilmu. Impag-ingat niya sin ilmu, biyasin sa kaula-ula, nag-uusaha siya, nagdarakang siya, mabaya siya, sinlipat mang lipat tinuntong. Wayroon nagdarakang, mabaya, hamuk sin tinuntong. Aturayan tuan. Na. Tiutong basan pa kaw, nag-uuntong pa kaw. Nakapaingat pa kaw. Nauno yan mga tuan. Fadli ilmin. Amo na yung karayawan sin ilmu. Ilmu uno. Ini tuan. Amo ini. Ingkatan ilmu sumud mon pa ini. Ingkatan panghati wa nga ini. Nawangin ilmu. Bukun nga ini. Bukun wa nga ini. Nabiya na simasa na to ini. Hipagka na kulalan. Hipagka na kabantungan. Hipagka na kataasan. Hagulalan na sintao, wukun na hagulalan. Sin mahasot si bahatin. Turayan tuan. Ingkahoy si mo sujud. Sujud ta. Ingka bituunan. Simusudod. Miyamakad sila kabayaan sin Tuhan. Ang panay sabyeta, kato di sinabi. Uno yan. Yahdi sahibahu ila huda. Manghidayat. Magbay tahatag ilmu yaun inim marayaw. Nasakali magbayta kaniya pangatud. Magbayta kaniya pangdungog. Magbayta kaniya napso. Manipugin napso. Di mo ka na naman sipug ka. Manipugin syahwat. Di mo ka na naman sipug ka. Kaya bangyaw dunin ilmu. Kapag bayaan nin napso. Sa balang bang wala dunin ilmu, siya yung pagbayaan mga tuwan. Nabang kau kiuntro na sin napso mo. Piyagbayaan na kau sin sahwat mo. Piyagbayaan na kau sin kita mo. Piyagbayaan na kau sin diungog mo. Di mo na hiagso panagpapanjari kay mo. Di mo na asubuhunin sulat mo. Na biya na sinji matukato tanim.
Biya na sinji matu halawm singgumi hamasa na to ini. Illa man rahima Rabb. Amura inwala kaya kiugdan in kaya ulungan sintuhan. Iminig na rin haulong sintuhan, nagpaulong na yung tao hatao, di na magpaulong patuhan, na yan na. Di yung na to na. Kita na to na. Kaya na naman na to na inhiwal. Indagbos sin papatasim manusya, yari hababaw singgumi. Aming gimwa. Dayang habautan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yahdi sahibahu ila huda. Magtunyok ka niya, maun pakabayaan sin Tuhan. Magbayta ka niya, maun pakabayaan sin Tuhan. Ining kabayaan sin Tuhan. Misan pakabayaan sin nafsu mo. Misan pakabayaan sin syahwat mo. Misan pakabayaan sin durug mo. Samantara, di kabayaan sin Allah Ta'ala. Di mo ipag-compromise. Doon da kau tutug kabayaan sin Tuhan. Sabab tiyanto mo, in dunya bukun pagulaan. Tiyanto mo, in tauri makatawang kayo mo, in makatawang da, amoy makadakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ito na yan to. At timbay tak kato tanyo, sinjunjungan tanyo, alayhi salatu wassalam. Naunin dayaw sin ilmo. Sabab yari kita nyo, iniingat sin ilmo. Hadis din kam Muad radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Kewajiban kamu tuud. Kewajiban na tiap-tiap siulakan. Inuno. In suway kamu tuud imingat. Sini papaingat kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang mo ingat, ini papaingat kay mo sin Tuhan. Hangkan mo ingat, bukun kau kumawa gulalan pabaran mo. Bukun kau kumawa katas, ang pahikasulat, ingan mo. Kakakitab-kitaban. Ang pamahinang sala sila ingan mo riha babaw singgumi. Sabi kong biyad to. Lillah, hasulat na sintuhan. Sabang kau kimawa, ang palawng mo, hikasulat, hakakitab-kitaban, in kakahinang kurihabaw sindunya, wala dunin lillah. Na, bang duunin lillah hapag ingat mo yan, khasyatun. Ingan sin pag-ingat mo sin ilmo yan, khasyatullah. Ima na sin khasya, hinang mo yung kabayaan sin Tuhan. Liyayuan mo yung kabungsihan yung kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, ari hamasa na ito ini, nabulaklap ang papatangkis ang kato sin Tuhan. Kaya makainuri, may ngatin tao tumangkis. Gaman nakatangkis pakugdan. Ta'allamu mga Tuhan. Papaingatun kita niyo sin Allah Ta'ala bang si manyangin tawa sabab sin ilmu hantara nila iban sin tao. Nag-progress sin hula. Labi indayaw sin ilmu yaw. Aturayan Tuhan. Dahil nga sabab yan, Ali radiyallahu an, aun kabtangan niya. Kabtangan niya, dumatong lang nempit na,
Hauling jaman. Imma na simpit na kangian. Imma na sing kangian kahiluhalaan. Dumatong palawom sing paghula nila. Dumatong papalawom bahay nila. Dumatong papalawom sing jantong nila. Nakapamungin in Umar ibn al-Khattab. Mata zalika ya Ali. Inamimbeta mo yan, dumatungin nun. Kuno yan. Insambag sinali radiyallahu an, apabilain tao. Imingat na sinhukuman sin tao patao. Sa kawadi nila ingatunin ilmu kabayaan sin Tuhan. Tapakkahu li ghairid din. Ingatun nila na sadyang pakaradyaan nila rihababaw singgumi. Sa inmaksud pagpapanjari kanila nila ingatunin hukuman. Di makila-kila. Dahil nga sababian mga Tuhan. Sarum sa adlaw. Pamandukahan na to. Ini kau mahaba nin umul, pamanduka kau kuno. Uno na hindi matuhabaran mo. Uno na nahinang mo, unin wala mo nahinang. Ay kau mangibog. Way kaibukan dia dunya. May taway kaibukan dia dunya. Paniya, pasaw, magkapasaw. Minitan da mapasaw na. Sarap, magkapasaw. Turayan tuan. Inluog mo naghinang simpagkaon masarap. Sa kalituan, way na sarap. Pagkaripalawm sinliog mo, way na sarap. Turayan. Na. Uno lang sin Umar ibn al-Khattab. Kuno yan, mata dalik, kuno yan maun. Na ito na biyeta, maun yan. Apabilain tao, nagtuyo na imingat, sin pakaradyaan, sin tao, ibang tao, di na humingat, sin hukuman niya, magtag-ipon pa Allahu Ta'ala. Aming kalagguan sin pag-ibadat na rin na ingatunin hukuman. Sa ing kalagguan sin kabuhi niya rin. Ingkatan hukuman kaingatan niya. Hukuman magtumbok, hukuman magbihan, hukuman Kaya pasan niya kata. Natuanay nato kalupahan, pangasubuhan kita ni wadlaw kana. Way maunit patuhan, ikaw yung kiyaunitan. Ang paindakan kato sin Allahu Ta'ala bukun mahunit. Ubus na yung banda kato sin Tuhan. Bang niyo sadya, akaruning kabayaan ko. Indakan ko kaniyo bukun mahunit. Inliangan ko kaniyo bukun mahunit na maintay ni kiyahunitan ng tao. Bukun sila hailmo kabayaan sin Tuhan. Na Tuhan, di matung nempit na. Sabab dumadlawin tao nag-iingat. Hukuman sin patta, hukuman sin mamamatta, sambil maas-maas, may nga tamasa na tuwin. Nagdara pa mattaan, nagdara biya ini, nagdara hupo-hupo, nagdara mahaba. Magpatta kaniya-kaniya. Kaya nga taninukuman. Magpalaggo, magpasibi-sibi, magpataod, magkatawa, magdaghay kaingatan.
Nagawa hukuman kabayaan sin Allah Ta'ala. Balikan tani mga tuan din ay mingat. Hukuman sambahayan. Hukuman pagpuasa. Hukuman paghaji. Hukuman pagkasilasa. Ya subhanallah. Aturayan tuan. Na bang mabiyanahan. Iningatun nila na hadya, parsugpatan hukuman sin tao patao, sa inukuman sin Tuhan nila maun kanila rin nila ingatun. In pamistahan nila, in mangi marayaw. Al-kabihu hasana. Wal hasanatu kabiha. In pangatud nila si mangi marayaw, in pangatud nila si marayaw mangi. Subhanallah. Aturayan tayo manghudam mo. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo. Dahin kan Ibn Abbas. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, labay rin niya panghinduan niya. Sabi ang mga tuan, patawron na ito yung panghinduan na ito. Manuhud-suhud kita niyo patuhan. Bang mandi kita niyo makad to paamuin kabayaan na to. Sa makad to kita niyo pakabayaan sintuhan. Sa bang na to iya ka din kabayaan sintuhan, amuad to'y magpasanyang kato taniyo. Kumagawa, bang na to iya ka din kabayaan na to, amo na to'y magpasigpit sing kahalan na to. Uno'y narisin nabi. Junjungan alaih salatu wassalam. Allahumma. Nangayo siapa Tuhan? Allahumma irham hulapai. Hulapai. Impamu si mga sahabat, ya Rasulullah. Wa man khulapauka. Di mo akaulong mo. O Tuhan ko, kaulungi sa room sa adlaw. Mga kulapa ko. Ngayon pagyan mo kulapa. Amin mga silayaon ganti mo. Kala sallallahu alaihi wasallam, allazina ya'tuna min ba'di. Amin mawa na ako ini. Iingat nila in hadis. Mengkanwa na ako. Ang naong niya, mawapat na ako. Impagyanon ko hulapai, amin panghinduan ko pa Allah Ta'ala, bang ako mawa na, amin mga tao, imingat sinadis. Yawuna ahadis. Ingatun nila, pangadjiun nila in hadis hukuman. Ingatun nila in hadis bunal. Wa yu'allimunahan nas. Bang nila kiingatan na kiabawbukan na pangubos manghindo pa mga tuan. Magkagunahan kita ni Ruwa, maghindo sa rumsad na. Tiyay ma simbang sa nato, sin kamaumasan natin agama, tayo ma sadya sa wala ti maudim paghindo. Dahil nga sa babyaning kakunahan nato biyawon maghindo. Bukon maglim. Dihikasan niyang imanaksin. Taksilon mo may kamuay nagparayaw. Inikasan niyang mag-ingat. Tiyatayma nila na ganapan na to sadya. Surayan tuan. Allahumma arham khulapai. Nang hindua si Muhudin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang pangasubutuan mabaya kau. Nang kabayaan na to, subay tao ka to yung dumo akato.
Dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam makabuhi niya pa ikaw. Bang mo ingat ang Quran, iban sin hadis, lamud. Aturayan tuan. Na magkakunahan kita ni mamasa nato ini. Umalop mo pa ini. Ingkatan hula. Hula dakula iwan siwi-siwi. Magkakunahan sila. Al-haq wal-ad. Magkakunahan sila justice. Ing kaadilan deng hatao iwan tao pag-akkalan. Ing kaadilan deng hatuhan way pag-akkal. Ing kasabunalan iwan kaadilan deng hatao aung katitipuhan. Sarawa ing kaadilan iwan kasabunalan deng hatuhan way katitipuhan. Turayan tuan. Nah. Uno na isang beta kato. Beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in wasihat sin Luqman ha anak niya hasuratul Luqman iwan hadis niya. Wasihat sin ama pa anak. Bukunin wasihat sin ama pa anak ampa mag-abuin anak. Sa inwasihat sin ama pa anak, ampain anak. Asal-asal way abbo niya, magduruhon na dayaw niya. Uno yan. Inna Luqman al-Hakim. Qala libni. Sa bunal tunin huy Luqman al-Hakim. Amin yaon kanin wisdom. Unin natin sin wisdom. Biutang niya yung kabayaan sintuhan na kabayaan da sintuhan. Bukun niya biutang yung kabayaan sintuhan na kabayaan niya. Hangkan na kita nini na juja na nahamasa na to ini. Biutang na to yung kabayaan sintuhan ha kabayaan na to. Bang biutang na to yung kabayaan sintuhan na kabayaan niya. Puhut na yung janji sintuhan. Wa antumul a'law na. Kamu yung pinakamataas. Kamu yung hataasan dengan dunya sambil padlaw akhirat. Bang niyo sadya, iya ka din kabayaan sintuhan. Wa antumula law na in kuntum mu'minin. Turayan tuan. Na, uno yan in wasihat sin Luqman ha anak niya. Ya bunay, ya kau anak kalasahan. Alayka bimujalasatil ulama. Ay kautod mang lamud-lamud ha mga tumpukan bihay-ni. Habok tumpukan din niya, siyabot niya. Pang lamud-lamud kau hatumpukan, imingat sin ilmu. Labi aula pang lamud-lamud kau ha mga senyor. Ulama. Bimujalasatil ulama. Lamud kau. Doon hatumpukan pag-iingatan ilmu. Hibata manjari lumamud atau maas. Hitaw maas manjari lumamud habata bangyadtukan nilin ilmu. Di kapaki. Maita. Nabi sinallahu subhanahu wa ta'ala riyaak niya kadto kau panuntut ilmu hamuk tau yaon. Ordinary. Nabi hindi aksin Tuhan. Nasa kalihi kasipog, mubukon kau Nabi. Nabi. Singan si Nabi yan. Nabi Allah Musa. Yad turid tu nun. Sabuton na to na kumaning kisah kay manan pangadyan. Kadto kau, yad turid tu kanenun. Naine kau, Nabi kau. Di kasipog. Intaw maas. Madto pa guru bata. Guru bata-bata. Sabab yadto kanin pangingat sing Quran. Yadto kanin pangingat hadis. Wala doon kayo mo. Kadto ah. Yadto rin to yung sabab. Na, unin agi sinamba.
Ya bunay, alayka bimujalasatil ulama. Ay sadya ko mang lamod-lamod at tumpukan ununo. Sa dito ka tumpukan si mga sila ini. Hikarua, wasma, para yawa to din pang dungog mo. Hauno, wasma kalam hukama. Dunga ka tuuding kabtangan aon wisdom niya. Bukunin dungon mo kabtangan, hikataas sing kabtangan mo, hikataas sing pag-arot mo, hikataas sing pag-abbo mo, hikataas sing mo. Di. Ay karumuga. Mamnu. Di man jari mag-abbo. Dungo ka ing kabtangan si mga sila maingat magkabtangan. Ay ikaw rumungog si mga kabtangan niyaon. Uno pa. Hindi ay ta sin Lukman ha anak niya. Kun adilan. Wala takun zaliman. Anak, ini kau sa room sa adlaw, subay kau tao hatul. Hatuling pangdungog, hatuling pangita, hatuling sa, hatuling kignotiban ko iba, lawi aula, hatuling pangatay. Bang kau magpikilan, ay mo pala murayang kabayaan sin syaitan na pikilan mo. Subay kabayaan sin ilmu. Kabayaan si Mahal. Bang kau magniat ay mo pala murayang kabayaan sin syaitan haniat mo. Kun adilan wala takun zaliman. Pamiti ing kasabundalan. Ayaw sadya kau himinang simpang laog. Maita. Way si manyang manglalaog diya dunya, labi awla na hadlaw ka na kata. Liyo mo sintaw manglalaog. Natunsin lupa intaw manglalaog. Nasunog intaw manglalaog. Na bang nasusunog pariya dunya. Masunog pa daw ka na. Aturayan tuan. Yan inwasihat sin Lukman, anak mo. Uno pa inwasihat ni anak mo yan. Na. Kun kariman, wala takun bakhila. Suwayin ikaw mamura. Suwayin ikaw mapanggihilon bukon kuripot. Ay mo anaraing kabuhi mo magkuripot. Maita. Way pagkuripot mo, maluagin rijiki, maluagin karayawan. Misanda kuman sa umbiri. Misanda kuman uyom katawa. Misanda kuman kabtangan haupo-haupo kaulon ma'rupon sadaka. Aturayan to. Adya ko magmaiko. Amo yan in luna niya. Amo yan in bunga sin ilmo. Inialop sintao kaadilan iwan kahatulan. Inialop sintao kamurahan. Na murah-murahan mga tuan. Ini timubtub na isabdid tuin waktu taniyo. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lugay kita niyo biubusan. Sinwaktu ya iniragbus. Pagpunpunan na to na insya Allah ta'ala. In kami mga kamaumaasan niyo. Na mag-unong-unong kita ni Wakarayawan.
pasampay na mo, maumpahadarat singkam, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin hadis sin junjungan tanyo, alayhi salatu wassalam, sa lugay singkitan nyo, nagtutulong tawang pakaniya-pakaniya. Salam kasila sa sing kami, pamanga katawtay manghuran namo, amin masub, ini sumaud, sin ilmu, dahil nga kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, timubtub na isin waktu namo, di waktu ini, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik, tahdi biha qulubana, wa tajma'u biha amrana, wa tu'allif baina qulubina, ya hayyu ya qayyum, ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira, wa qalban khashi'a, wa rizqan wasi'a, wa amalan tayyiban makbula, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.